inyunguramagambo official. Nkwifurije kugubwa neza kandi ndashimira buri wese ukomeje kunyereka ko turi kumwe muri aka kanya. Rero reka nanjye mbagezeho aya makuru angezeho muri iki gihe cy'intambara hagati ya leta ya Kongo na M23 n'amakimbirane ya politiki hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu gihe imirwano irimo gusatira umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda. Ku mupaka w'iyi mijyi urujya n'uruza rwaragabanutse ariko ntirwahagaze. Umupaka munini bita La Corniche n'umuto bita Petite Barriere niyo rugabano rw'iyi mijyi ubusanzwe ifatanye n'umwe mu mipaka ya mbere y'ubutaka inyuraho abantu benshi cyane muri Afurika. Ahanini ni urujya n'uruza rushingiye ku bucuruzi. Mbere y'amakimbirane abantu basaga ibihumbi 50 bambukaga uyu mupaka mu byerekezo byombi, ariko ubu baragabanutse urebye nko ku kigero cya 60%, nk'uko umwe mu bayobozi b'abacuruzi bambukiranya umupaka abivuga. Bitandukanye n'uko byahoze mbere. Uyu munsi mu gitondo kuri iyi mipaka nta rujya n'uruza rwahagaragaye nk'uko byari bimenyerewe. Uruhande rwa Kongo kubera aya makimbirane ho hashize igihe kinini bafashe ingingo y'uko umupaka wabo ufungwa saa 9 z'amanywa. Uko umunsi ukura abantu baragenda baza bambuka buhoro buhoro, ariko imodoka z'imizigo zikoreye ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa zijyana i Goma nizo nyinshi ziragenzurwa mbere y'uko zambuka. Salimu Nkurunziza ni umucuruzi arambuka ajya i Goma, avuga ko impungenge agerageza amasaha umupaka wa Kongo bawufungira. Ati ngerayo nkakora ngatanguranwa na saa 9, niba zigeze ukiri kure no kwiruka amasigamana kugira ngo batagufungiraho cyangwa bakafunga utarahagera. Olivier Bahati avuga ko nawe nta mpungenge yagira zo kujya i Goma mu bucuruzi bwe, nubwo ngo rimwe na rimwe bumva ibisasu biturika hakurya. Ati ariko ntibyambuza kujyaho mu gihe naba mbonye akazi. Nta mpungenge dufite, ikibi ni uko bawuhungabanya umutekano wacu. Umwami w'Ubwongereza Charles yasanzwemo kanseri. Ingoro y'ubwami bw'Ubwongereza Buckingham ntabwo yatangaje ubwoko bwa kanseri arwaye, ariko mu minsi ishize yari yagiye mu bitaro i London, aho yari yagiye kwibagisha udusabo tw'intanga twari twabyimbye, ndetse biravugwa ko yaba ari kanseri ya prostate. Uyu musaza w'imyaka 75 ku cyumweru ejo hashize nyine yagaragaye mu misa mu rusengero ruri mu mujyi i Sandringham. Kuva mu cyumweru gishize akaba yarabazwe udusabo tw'intanga mu bitaro byigenga bya London. Nukomeza kubana natwe ntabwo uri bucikwe n'amakuru. inyunguramagambo